tugiye gutera u Rwanda. Aya ngaya ni amagambo ya Evariste Ndayishimiye uyobora u Burundi, ubwo yabwiraga abaturage biwe yuko yiteguye gutera u Rwanda ndetse hagiye kuba intambara igomba guhuza u Rwanda ndetse n'u Burundi. Ahanga amakuru ari kugenda avugwa ari menshi. Hari kuvuga kandi yuko hari abasirikare ba M23 bakomeje kwagura ibice bitandukanye by'aho bagiye bigarurira. Niko kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze gukumira indege ziva mu Rwanda zivugwa muri Kongo. Nta ndege n'imwe yo mu Rwanda cyangwa se ndetse u Rwanda yemerewe kunyura ku kirere cya Kongo cyangwa se kugwa ku butaka bwayo. Niko kandi hari abandi basirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagera kuri 188 bari gukurikiranywa mu nkiko bitewe no kugambanira igihugu cyabo. Niko kandi ishyaka rya Tshisekedi ryamaze kwamagana umugambi mubisha wo kugambanira igihugu cyabo, dore ko abanyamadini n'amatorero muri icyo gihugu cya Kongo bari gushishikariza leta ya Kongo kujya mu biganiro. Tshisekedi we akumvikana ko akomeza gushaka intambara ndetse kandi akomeza gushaka izindi ntwaro nyinshi, dore ko yamaze kwakira izindi ntwaro n'abasirikare baturutse mu bihugu bitandukanye. Ibihugu nka Chad, Malawi n'ibindi bitandukanye byakomeje kohereza abasirikare muri kino gihugu cya Kongo. Ikindi cyavuzwe kuri uyu munsi ngo nuko ingabo za Kongo FARDC zarashe ubwato bw'ingabo z'u Rwanda zirwanira mu mazi mu kiyaga cya Kivu, dore ko ngo ubwo zari ziri muri ubu bwato ngo zirimo zigenda zireba uko umutekano wifashe hirya no hino, ngo ingabo za Kongo FARDC zarashe u Rwanda, zarashe ingabo z'abasirikare b'u Rwanda, ngo nta kintu na kimwe bapfuye ari ubushotoranyi gusa. Ibintu bigaragaza ko intambara ishobora kuba yazaba yeruye cyane, yazahuza ibihugu byombi ndetse ikaba yazaba intambara y'imbatura mugabo cyane, kuko ngo kubishwa byakomeza biba bibi cyane. Ibi byose tugiye hamwe muri rusange kuri channel yacu tubayemo n'ikaze muri uyu mwanya. Nyuma yo kuvuga yuko akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari gashobora kugwirwa n'ishyano rikomeye cyane, Perezida Evariste Ndayishimiye yongeye gushimangira yuko ari gutegura umugambi wo gutera u Rwanda. Yavuze ko hagiye kuba intambara ihuza u Rwanda ndetse n'u Burundi kwa tariki 11 Gashyantare 2025, ubwo yasuraga abaturage bo muri komine ya Bugabira mu ntara ya Kirundo hafi y'umupaka w'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Evariste Ndayishimiye yavuze yuko abarundi biteguye guhangana n'abanyarwanda uko byagenda kose. Uyu mukuru w'igihugu yashimangiye ku byavuzwe na guverineri wa Kirundo, atangaza ari neza ko u Rwanda rufite umugambi wo gutera u Burundi, gusa ngo nta na rimwe rwigeze ruhigira gutera u Burundi ngo rubigereho. Yagize ati mwebwe mwitegure ntimugire ubwoba, bariya turaziranye mu byerekeye urugamba, haba mu Bugesera turaziranye kuva ku ngoma ya cyami ntibigeze batunesha n'inshuro imwe, ubu nibwo badushobora. Mubibutse muti muzi mu Kirundo aho byavuye. Ndayishimiye Evariste yatangaje yuko abo mu Kirundo atari bo bazahangana n'abanyarwanda gusa, kuko ngo azohereza ku mupaka w'u Rwanda ndetse n'u Burundi abandi basirikare bose barimo n'abaturuka mu majyepfo y'u Burundi. Ati noneho ntimuzaba muri mwenyine ahubwo turi twese. N'uw'Inyanza Las yariya ku mupaka wa Tanzania ureba Goma azaba ahari. Buri murundi wese ukunda igihugu cye azaba ari muri urwo rugamba rwo guhangana n'u Rwanda. Twese abarundi ntituzemera gupfa nk'abanyekongo ipu, abantu bakicwa nk'ihene uko nguko nyine ntibishoboka. N'amagambo ya Evariste Ndayishimiye avuga ku byo gutera u Rwanda. Ingabo z'u Burundi zizifatanya n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR kurwana na M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ubufatanye u Rwanda rwamaganye cyane kuko FDLR imaze imyaka myinshi igerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse n'umugambi mubisha wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda nubwo ngo byabananiye. Ubufatanye bwa leta y'u Burundi ndetse na FDLR bwarenze imbibi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko leta icumbikira abayobozi b'abakuru mu mitwe nk'iyi ngiyi y'iterabwoba itegura imigambi mibisha, ndetse bivuga yuko bafite inyubako mu mujyi wa Bujumbura. Abantu bakuru b'iyi mitwe yitwaje intwaro bacumbikiwemo barya neza bagahabwa buri kimwe cyose, ngo ni impamvu yerekana ko
ubufatanye bwabo bukomeje kuba bwafata indi ntera. Ubu bufatanye kandi bushimangira ijambo Ndayishimiye Evariste yagejeje ku rubyiruko rwa Kinshasa muri Mutarama 2024, aho yarubwiye yuko azafasha u Rwanda gukuraho ubutegetsi bwarwo ubwo yaragiye kwitabira umuhango w'irahira rya Felix Antoine Tshisekedi w'inshuti ye magara, banakorana ibikorwa byabo bya buri munsi umunsi ku munsi nko guhanahana abasirikare, intwaro n'ibindi. Ndayishimiye Evariste yagize ati ubu ndizera urugamba rurimo gukorwa neza kandi rugomba gukomeza kugenda ubwo abaturage b'u Rwanda ubu bazatangira kugaragaza igitutu, ndetse ntekereza ko urubyiruko rw'u Rwanda rudashobora kwemera gukomeza kuba imfungwa mu karere. Ni amagambo ya Evariste Ndayishimiye avuga ko azafasha urubyiruko rw'u Rwanda guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda. Leta y'u Rwanda yakomeje kwamagana amagambo ya Ndayishimiye Evariste, ishimangira ko izakomeza kurinda umutekano w'ubutaka bwayo n'abanyarwanda kugira ngo udahungabanywa n'abafite umugambi mubisha nk'uwo wa Evariste Ndayishimiye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe aherutse kugaragaza yuko ingabo z'u Burundi zifatanije n'umugambi wo gutera u Rwanda ziturutse mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Nduhungirehe kandi yasobanuye uyu mugambi urimo n'izindi ngabo zirimo iza FARDC n'iz'umuryango wa Afurika y'Epfo SADC ndetse n'abancashuro b'abanyaburayi, agaragaza ko zikwiye gukurikirwa hafi y'umupaka w'u Rwanda. Mu by'ukuri Evariste Ndayishimiye yakomeje kuvuga ko azatera u Rwanda, ndetse yanavuze ko akomeje kwitegura kugira ngo abe yagera kure iyi ntambara izahuza u Rwanda n'u Burundi ibe kandi ngo ayitsinde, nk'uko yakomeje kuvuga ko abyiteguye uko byagenda kose. Mu gihe hakira kuri iby'uru rugamba ni kwagaye kandi abasirikare benshi boherejwe mu gihugu cya Kongo bagera kuri hagati ngo ya 800 ndetse na 700 baturutse muri Afurika y'Epfo. Niko kandi Burundi nabwo bwari komeje koherezayo abandi basirikare n'ibindi bitwaro bya gisirikare wari ukuntu bahangana n'u Rwanda nk'uko yabitangaje, ndetse ngo na M23 u Rwanda rukora mu kwaha kwayo nk'uko akomeza kugenda abitangaza. Mu gihe kiri kuba ibingibi ariko kandi ubushinjacyaha bwa gisirikare bukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukurikiranye abandi basirikare bagera kuri 188 bahunze imirwano bari bahanganyemo n'umutwe witwaje intwaro wa M23 bashinjwa ubugambanyi bwo guta akazi ndetse no guhunga iyi mirwano no guhunga urugamba, kuko hari bagenzi babo bari bamaze kwicwa bapfira ku rugamba, bityo nabo banga ko baza kugwa muri uru rugamba ndetse ko baza kwasiga ubuzima kuko bagenzi abo byari byagenze. Imirwano abo basirikare bahunze yabereye mu bice bitandukanye bya teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo, harimo Sate ndetse na Karehe byibumbiye muri Kavumu, kuko n'iyi Karehe biri kuvuga ko yaba yaramaze gufatwa na M23 muri iyi minsi ihise, ariko yatangaje ko ikomeje gusatira ngo yafata na Kivu y'Epfo n'iya ruguru byose ibiyobore uko yabitangaje nubwo yatanze agahenge. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikorera muri Kivu y'Amajyepfo cyari giherutse gufunga abasirikare 84 barimo 9 basanzwe ari abaturage 10 bakurikiranyweho icyaha cyo kwica, gufata ku ngufu, gusahura ndetse no kwiba ndetse n'ibindi bitandukanye nko kwigumura bakanga akazi, dore ko hagaragaye ibikorwa bya kinyamaswa byo gusahura abaturage, kubica no kubafata nabi, kubafata ku ngufu n'ibindi bigashinjwa ingabo za FARDC z'uko arizo zabikoze. Niyo mpamvu harimo kuba bagenda bakurikiranye. Igitondo cyo kwa tariki 11 Gashyantare 2025 hafashwe abandi 8, umunsi urangira hafashwe abasirikare 188 nk'uko byasobanuwe n'ubushinjacyaha bwa gisirikare. Muri rusange abasirikare bakurikiranywe kuri gahunda ya M23 aho urugamba rwahatanye rwo guhangana nayo muri Kivu y'Amajyepfo n'abasirikare bagera kuri 272 aho 92 batangiye kuburanishwa mu rukiko rwa gisirikare rwa Bukavu, mu gihe abandi 180 baracyategereje kuburanishwa bo ntago baramenya ibyabo uko bimeze. Ni mu gihe kandi M23 ikomeje kwagura ibice byayo yafashe, dore ko hamaze kuvuga ko Karehe nayo iri mu bice byayo, ndetse kandi yuko yakomeje kuvuga yuko izakora ibishoboka byose ikafata ibice bitandukanye, nk'uko bari kuvuga ko na Karehe yamaze kujya mu maboko yayo nk'uko yakomeje kugenda ibitangaza.
Mu gihe ariko ibingibi kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakumiriye indege ziva mu Rwanda mu kirere cyayo ndetse no ku butaka. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaciye indege ziva mu Rwanda haba mu kirere cya Kongo ku butaka bwayo, isobanura yuko ari ngombwa kandi ko ari ingamba z'umutekano w'igihugu cyabo cy'u Burundi. Urwego rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rushinzwe indege za gisivile rwagize ruti indege za gisivile cyangwa se iza leta zanditse mu Rwanda cyangwa se ahandi ariko zikorera mu Rwanda zaciye mu kirere ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera umutekano mukeya watewe n'intambara. Uru rwego rwafashe icyemezo mu gihe umubano w'ibihugu byombi ukomeje kwitwara nabi ndetse no guhungabana cyane, ukaba ukomeje kuzamba bitewe n'intambara ikomeza guhangayikisha ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe twaje intwaro M23 ugenzura umujyi wa Goma kuva tariki 27 Mutarama 2025. Muri 2022 Leta ya Kongo yahagaritse amasezerano y'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu yari ifitanye n'u Rwanda, yahagarika ingendo indege za sosiyete ya Rwandair zikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbere y'iki cyemezo cyafashwe muri Gicurasi 2022, indege za Rwandair zagwaga ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma, icya Lubumbashi ndetse n'icya Njiri muri Kinshasa. Umuryango mpuzamahanga ushingira kuri iri hame ryo kubana neza ndetse ukomeza kuba ishishikariza ibihugu byombi kubabana neza hagati y'ibihugu byombi bakaganira kugira ngo babe bakemura ikibazo kiri hagati yabo. Basabye Leta ya Kongo ndetse n'iy'u Rwanda kuganira kugira ngo bashakire hamwe igisubizo kuri aya makimbirane ari kugenda ahuza ibihugu byombi ari u Rwanda ndetse na Kongo nk'uko biri kugenda bivugwa ahangaha. Ni mu gihe kandi abanyamadini n'amatorero bakomeje gushinja Leta ya Kongo ubugambanyi bukomeye cyane kuko abasirikare bayo bari gutikira ku rugamba banganyemo na M23, bakayisaba ko yajya mu biganiro nk'uko inama mpuzamahanga zakomeje kugenda zibyanzura. Niko kandi bamubwiye bati ibyo ngibi birimo ntibikwiye, niyo mpamvu bajya mu biganiro, ariko we akagaragara asaba izindi ntwaro n'abasirikare, dore ko uyu munsi bamaze guhabwa abasirikare benshi baturutse muri Chad, nk'igihugu cyagaragaye ko ari inshuti cyane, dore ko ku cyumweru gishize yagiye muri Chad agahabwa abasirikare bakomeye cyane na perezida wa kino gihugu Marshal Déby Itno, bavuze ko ari inshuti ye cyane, dore ko yamuhaye abasirikare benshi cyane akamuna intwaro za gisirikare nyuma y'abandi bari bavuye muri Afurika y'Epfo nabo wamuhaye abasirikare benshi akamuna intwaro za gisirikare, ndetse n'u Burundi bwamuhaye abandi. Rero yakomeje kuvuga ko akomeje gushaka inshuti hirya no hino zimuha abasirikare ndetse n'intwaro zo ku rugamba, ariko ibyo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko ari ukugambana igihugu cye, dore ko abasirikare benshi bakomeje kuba bagenda bahatikirira. Ishyaka rya UPDS rya Félix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryarwanyije gahunda ya Kiliziya Gatolika ndetse n'itorero Anglikani y'ibiganiro n'abanyekongo, bavuga yuko rikomeje kumvikana ku ntambara y'ingabo z'iki gihugu ndetse n'umutwe M23. Arkiyepiskopi Gatolika wa Kinshasa Cardinal Ferdinand Ombongo tariki 11 Gashyantare 2025 ubwo yakomazaga kuri iyi gahunda yagaragaje yuko Leta ya Kongo ikwiye kwihutira kuganira n'umutwe M23 kugira ngo bishakire ibisubizo by'ibibazo by'umutekano mukeya, ndetse byatumye hakomeza kuba hagaragaza ibibazo byinshi ndetse n'imirwano ikomeza kuba yakwaga. Cardinal Ombongo yasobanuye yuko nibiba ngombwa abahagarariye Kiliziya Gatolika ndetse na Anglikani bazasanga M23 mu mujyi wa Goma, kandi ngo niyo gahunda iba mu kwezi kurikira bazayisangayo kuko icy'ingenzi ari amahoro. Baganire nabo kuko ngo Leta ya Kinshasa yo ngo yabyanze, ndetse banakomeze kubona ibikorwa byabo bikomeje kuba byagenda mu bice uyu mutwe wigaruriye. UPDS kuri wa tariki 11 Gashyantare 2025 yatangaje yuko imiryango ishingiye ku myemerere ya Kiliziya ndetse na Anglikani bidakwiye kwivanga mu bikorwa bya politiki, ahubwo ko bikwiye kwamamaza amahoro by'umwihariko ubutegetsi, ndetse bikaba byanubaha izi gahunda za leta. Yagize ati UPDS Tshisekedi iributsa amadini afite umuhamagaro wo kujya muri gahunda za politike mu cyimbo cy'ingenzi cya leta. Irasaba abayobozi b'amadini akorera muri iki gihugu cya Kinshasa gushyigikira ubutumwa bw'amahoro ndetse kwishyira hamwe, bikaba ari byo bikomeza kuba byashyirwa imbere, kwenegura kwishyira hamwe kw'abene gihugu, ikiruta byose bakubaha ubuyobozi bwa leta bwemewe n'amategeko.
Umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya nawe yakomeje gutangaza yuko nubwo Perezida Tshisekedi yakiriye abahagarariye aya madini atigeze abaha uburenganzira bwo gutangiza gahunda nk'iyi ngiyi y'amahoro. Ati rwose bari gutangiza gahunda igamije kugera ku ngingo y'amahoro ariko nta wayisobanura, habe na Perezida wa Repubulika nawe ntiyabasha kubisobanura. Ibiganiro bigera ku mahoro byashyigikiwe n'abakuru b'ibihugu mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC ndetse n'uwa Afurika y'Amajyepfo SADC ubwo yahuriraga mu nama i Dar es Salaam tariki ya 8 Gashyantare 2025, ndetse bakomeje no gusaba imirwano ndetse yuko yahagarara ndetse n'ubushotoranyi bukomeza kuba bwahagarara ahangaha muri iyi ntambara buri kugenda bwahabera. Ibi byose ariko nubwo biri kuba, Tshisekedi we ntabwo yigeze yemera ibiganiro by'ubwa n'umutwe M23, dore ko yatangaje ko azakora ibishoboka byose akaba yarwana kugeza atsinze uru rugamba, dore ko yizeye ko afite inshuti zabimufashamo nka Evariste Ndayishimiye, Cyril Ramaphosa uyobora Afurika y'Epfo, dore ko na Itino nawe wa Chad yamaze kwerekana ko ari kumwe nawe cyane nyuma yuko amuduhaye abasirikare benshi cyane bagera kuri za magana, hari n'abandi bahasanzwe, ndetse ko hari n'abarwanya bo mu muryango Wagner nk'abacasho nabo bavuze ko bazoherezwa ahangaha. Abarwanya ba Wagner basanzwe bakorana na Chad nabo bazaza ku bufatanye bwa Chad nabo baze nk'abacashuro bandi ahangaha muri leta ya Kongo ko guhangana n'u Rwanda ndetse no guhangana n'umutwe wa M23. Niko kandi na Mali nayo abasirikare bayo batavanyweyo kuko akomeza kugenda hongerwamo abandi. Gahunda ngo ihari ngo no gutsinda ubutegetsi bwa M23 bakivana mu bice yigaruriye, ndetse ngo n'u Rwanda rukorera mu kuboko kwa M23 kuko M23 ngo ntayihari ngo bakayitsemba anga kuri ubu butaka bwa Kongo ndetse amahoro agakomeza. Gusa ibi ngibi bakomeza kuvuga ko ari ibintu byaba atari byiza mu gihe bakomeje kuba ibi ngibi, kuko bishobora kubyazana intambara mpuzamahanga y'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba muri rusange, kuko uko ibihugu bikomeza kwakira ingabo ndetse n'ibitwaro bya gisirikare kandi bikomeye cyane, ngo niko hakomeza kuba havugwa ibintu bikomeye cyane yuko byaba kuri uru rugamba, ndetse intambara ikaba yereka kuba ya Afurika y'Iburasirazuba gusa, ndetse ikaba yanakwaguka ikagera hirya no hino, ikaba intambara ikomeye cyane kuko ari ibihugu byombi bikomeza kugaragaza yuko bizakoresha uko byose, dore ko na Uganda yagaragaje ko izafunga imipaka yayo izabihuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo umutekano w'abaturage bayo ube wamera neza nk'uko babitangaje. Ni mu gihe kandi hakomeje kugaragaza impapuro zivuga yuko u Rwanda hari abasirikare bayo benshi ba RDF baguye muri uru rugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntaramakuru by'Abongereza AFP byavuze yuko hari abasirikare benshi bo muri RDF baguye ku butaka bwa Kongo, ngo benshi cyane. Yavuze yuko ngo bafite gihamya cyane yuko hari abasirikare benshi bahaguye, gusa ariko kandi u Rwanda bakomeje kuvuga yuko nta musirikare n'umwe wayo uri ku butaka bwa Kongo, ngo niyo mpamvu nta n'umwe waguye ku butaka bwa Kongo. Gusa ariko ntaramakuru by'Abafaransa AFP bivuga ko bifite gihamya yuko irimbi rya Kanombe rya gisirikare ngo rishyingwemo abasirikare benshi cyane, ngo ariyo mpamvu ngo nta mpamvu nimwe u Rwanda rwagwe guhakana ko ruri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa ariko ibi ngibi u Rwanda ruhakana rwivuye inyuma, dore ko n'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Makoro ndetse n'umuvugizi wungirije nyakubahwa Alain Mukurarinda bose bakomeza gushimangira yuko nta namwe u Rwanda ruri muri ibi ngibi, kuko ngari ikinyoma cyambaye ubusa. Ajabu TV show Rwanda.